Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Fit-48 siegħa fil-gżira Taljana ta' Lampedusa, daqs 170 km l-bogħod minn Malta, żbarkaw aktar minn 1300 immigranti regolari. L-istazzjon tal-aħbarijiet Taljan Rai News 24 irrapporta li b'kollox f'jumejn waslu 28 dgħajsa li kienu mobbija b'1397 ruħ. L-immigranti qalu li kienu telqu minn Zuwara u Wegalat fil-Libja u minn Sfax fit-Tunesija. Tul il-jum tas-Sibt waslu 8 bċejjex tal-baħar b'total ta' 472 ruħ fosthom nisa u tfal. L-awtoritajiet Taljani qed jaħdmu biex il-ħadd jevakwaw madwar 1000 mill-mijiet ta' immigranti ġodda minn Lampedusa lejn l-art ewlenija tal-pajjiż minħabba li ċ-ċentru ta' akkoljenza li hemm fuq il-gżira ma jiflaħx aktar minn madwar 350 ruħ. Rai News rapporta li l-fatt li tem Bnazza u l-Baħar Batta qed jippermetti l-eżodu ta' mijiet ta' Bangladeshi, Eġizzjani, Sudaniżi u Pakistani. Magħhom sbergaw ukoll immigranti li kienu ġejjin mill-Kamerun, mill-Kongo, mill-Kosta tal-Avorju, mill-Ginea, mill-Burkina Faso u mis-Sierra Leone. Barra minn hekk waslu għatta Tuneżini u Sirjani li jiddajjes li vjaġġaw bihom ma nstabux. Skont ċifri tal-Ministru tal-Intern Taljan s'issa din is-sena waslu fl-Italja total ta' 9254 immigranti regolari, dan huwa doppju tan-numru li wasal fl-istess perjodu s-sena l-oħra. B'kollox fl-2022 waslu fl-Italja mal-104,000 immigranti regolari.